at magrasyang Paskong at lungaari po kaya katamungan. Manano na sanang ikalam ni kinumibay, tunay manatili kaya kayo kambeda rin kaya kayong pamilya, kabang magsadya tamo king kaya katamong Fiestang Coraldal 2026. Dakal ng panahuning nilabas, inyang din kaya katamang ng makatwa, pupugayan de at pagsadyan in maningning a Birhen at Martir ta isang Talusia, karin kung balening sa sumuan. Kapamila taning pamanerak at kabang bibili da in karelang panalangin, kabang kukural dala king datan. Karing may nga labasan na panahon, pauli ning balening sa smuan, tunay ang marayo king kaya katamong pakamalan abanak. King kaya katamong apu, inuli da iting banala tradisyon kaya katamong, apani mo ng tamong taga Santa Maria, Balenbay. Balikan tamo pa ing nilabas, nanaywaring Coraldal. Ing Coraldal, iba't yaking amanong Espanyol a kurar. Uri ng sabyan, ban mayudo. Iti ing kayaduanan dading tatagon king Coraldal. Ibili ra ing karelang panalangin, kayaduanan, at niyayaliwa pang daing kapamilatan ing karelang pamanguraldal king dalan. Karing may nga labasan na panahon, ding miyayaliwang baryo keti Balen Santa Ana, tepatanda mo naman iting kuraldal parangal karing karelang patulonan. Dapat payuli na mo rin ning modernong panahon, mirarayune intune para sa ning kuraldal ang magagawa keti Balen ning Santa Ana. Inya naman, ing indong parokya king pamanimuna ning megitamong kura paroko, Reverendo Padre Reynaldo Cruz, kayantabe ding konseho pastoral karing siyam a baryo, tuneping pegpumilitandang daptan, king inkuradal magiyang mas banal at mas makabaldugan. Uling iti, para ya king akong gino, at aliya para karing tao. Uliniti, kay ba't na rin pilang banwang obserbasyon, apik kayari raring sablang Chapel Pastoral Council at Barangay Council karing siyama baryo at bisitas lalam ning parokya ng Santa Ana. King ing tradisyon ng pamanguraldal, mi pirmi at mi daton namo king baryo Balenbayo, kalupaning sadya. Agpang king kasalataning tatalakaraning parokya ng Santa Ana, king kapagmasusyan king Coraldal, a pinirmaning kaya katamong Arzobispo, Ama Moray Cruz, PPC at CPC inyang 20 ning Marso, makasambit la king api kasunduan a kasulatan king bilang 7. Uli taring mas marakal a negatibong resulta at karanasan ang magaganap king Coraldal king parokya, apisan metungan ding anggang mani muna king pisamban na ala ng Coraldal karing baryo sa sakupan ning parokya, subali muing Barangay Santa Maria. Ban mitanam king kaisipan ding kayanakan at ding aliwang memaryo, usuing gagawan daw king pamag Coraldal. Sukat nung ninuman ing mani muna king Coraldal king mesabing barangay, tukiya king tunay alituntunan ning pamag Coraldal nakalupa ning magaganap king Balen sa smuan. Sakali man na mayakit, masunod ing implementing guidelines king pamag Coraldal, marapat na mitok nang yan naman iti. Gusto po ing kaya kayong dimdam. Misan mo pong kwikagulog ing Coraldal king kaya katamong baryo Balenbayo. Itok nang mo naman po iti at tutuking banwa, ala na pong Coraldal ang maganap king Santa Maria. Iniya naman ore ni puding tuntunan as wakatamong tukyan para king ikasaplalan ng kapagmusasya ng kakatamong Coraldal. Mumuna, iwasan ing pamaninum alak o nung malyari, ipagpaliban ing pamaglasing king Aldo ning Coraldal. Kadwa, nung balo tamong makainom no rin kaya katamong kapamilya o kamag-anak, manatili na lamo ka rin kilog bale, ban aiwasan ng sigalot, kilog na ning limbon. Katlo, iwasan ing pamaninom o pamangabit lames ang inuman king lele dalan. Sapat, iwasan ing kagaslawan a panghimot king Coraldal, ban alang mituturan ang magsanhi ning gulo. Kalima, masampat ing pamangulyong nano-nano, kabang maglimbon. Nunebi ba akong Maria mo ing dapat mikulyo at ala ng nano paman. Kanam, iwasan ing pamanulod senting imalan at makanayon, ban ay iwasan mo naman ing pamamastos karing balang meta. Kapito, tutukita mo karing ruta ing tikda daring mamahala king Coraldal,
at magdesisyon sariling ruta at nung nonya dapat muna at luban ay eskinita. Ding CPC, committee at barangay council mo po ing gawa ka ring tuntunan kareti. Kawalu, iwasan ning mag-request tugtugan ay makaayon king kuraldal karing kaya katamong banda. Inya naman, malyaring i-request ning modernong tugtugan habang lalakad ya ing limbun kuraldal. Kasyam, kalupaning sadya, tamong pumagdalang sarili tamong speaker at isabeking tugtugan ng koraldal nung atin tamong sound system karing baleta mo. Marapat mong itok ng ladeti, kabang dadalan niya ing limbun anting kagalangan kang Apong Maria. Kapulo, tamong magpamakbong kwitis at aliwa pang delikadong pamakbong lelening karo at malapit karing tao. Kalabing metong, malyaring pusanan ing andas ng Apong Maria, ding makainom o ninumang malasing. Pabalo mimurin po king ding ganaganang mamusan, magparehistro la karing Committee de Festejos. Kalabing adwa, malyaring magpamerienda ding makipag-ugnayan karing Komite de Festejo para karing pamangan. Ban ayawasan ing pamagluat kaning limbun. Kalabing atlo, bigit king sabla, simbata mo po. Bayo magkoraldal ban lalong miyaslaga na isip at marapat ing kapag masusyan king manayon a pamamaralan. Ing kuraldal, aldo daring malasing at mo kabudtera kan kingdalan at inyang malalam aparasan at kabaldugan ing pamanguraldal. Maglayon niya iting lalong palalaman ng ugnayan tamo king Apong Ginoo. Inya kaluguran ming kabaryo, sukat taya sanang pakamalan iting tradisyon as sineseda rin kaya katamong apo. Pisaup-saupan tayang mituknang at maburaing kaya katamong kultura. Kapamila taning pamisasan metong tamo, magiya sanang mas payapa at mas maging makabaldugan ing kaya katamong pamanguraldal. Kabang bibili tala din kaya katamong kayadonan, kapamila tanang Apong Maria. Kaluguran kong devotos, sabe-sabe talang ibili din kaya katamong panalangin. Abe-abe talang itas din kaya katamong kayaduanan, kapamila taning pamanguraldal. Viva Apong Maria! Viva la Reina ning Balenbayod!